Mimashafo nyina kwa ba Adepa TV so ene so da foforo ye da obi bia se aya mo hwe videos no afa mo subscribe to your channel no afa so no mo like na mo comment ema ye da obi bia ase ene trending issues amaboabo no ena me de ebro no TB Joshua on the 12 na nka wonya 58 years na sema ababontin sisi a etre se ne ba odi kan no ne baba ya ba ko etre se wawo akwala a wonya akwala fufokra wo on the 12 ya etre se ka papa ne birthday papa de tiasia ne etre se ko mu celebrate na ne newborn baby ya wa be so o mu celebrate ono so e di aka ho ena nyame anya doma ye hwere papa no na wotwe a adwanu eko na papa na ekire ni ekire ni sense bebre ena piepie Ghana fo bebre anase Nigeria fo ama nkofo ekire mo adwen de efa ho kire se akwala ya wo na ye bema nku ade ena kire se ye de no ebeto TB Joshua esanse ya san wo TB Joshua awoda pepepe ne ewo sa abofre ebe nkofo bebre na omani age ewo ho asemde esanso asem a kire se bi mu so nwanwa ye se papa no awoda na kire ne baba odi kan no esanso ewo abofra fro ediba ewiasi emu akoye anije esempa na mami bia anase Ghana ni abayo bia kire se wagidi ye pa wo social media na wotwe mu ni afi na wotwe yesi mu nyina ni din na edigu so a trending Joyce Dido Mensa ono nasem na making no former HIV/AIDS ambassador ntino ono ne dia ne se okọ abontin so na ne o kire everything about HIV/AIDS na ono no dia beto abontin na wotwe mu kire se ono no wakwa test positive de amasa yadeye eno na Ghana fo bebre atu omanu de esi ne ho se obi a wo ye ambassador de ma yadeye esi de na wo so kura wa fa ho akwa konya bi na ho amukura na wa spread yadeye de ama wo mo we na Ghana fo bebre eka eho asem na onkofo so esanso ezuzu se yade ono no na oye former AIDS ambassador ni no de yan sika kakra do ko ni kotofiom na Joyce di aba bontia be ka se sika ne di edikuo Fidelity Bank so ikaso yi ni sika Fidelity na se bank no ebegu na so wo sika pa ni bottom ave so se abofo ne di sika ne ba aya Ghana AIDS Commission for no omo so ekodi omo bottom na ne sika no akọ mo sa se yente ni Joyce ekan Ghana for Aden na motiate amafusa ena makodi sika adichi amakodi sika debia amusi makodi sika Aden adie esisikai abrofo ndi sika ne ba na AIDS Commission fa chedi omedia misimitifie mi kind news and obete ese minister we akodi $1 million esisika misima wie school mitifie minye dwuma nye na me fa me ho adwen na me koye dwuma o AIDS Commission na me minye bi di ye ai media scan minye bi metisi adan as to cars dia aka na egum account mu Fidelity Bank misika nkwa egu Fidelity Bank no ninkwa misika da Fidelity Bank ai wo Ghana no simi ko yisa sika ni sisi a bank ni begu esa na sika na mu odu iti wuti abroche ha na wudi matense na makodi esika makodi esika sisi ano ejuma no mejai menya ambassador biom iti so finse onso pese okodi sika ni bia kwenda ho kwana ko ya ambassador ne di sika ni bi mabre media mabre Joyce Dido na yete se enye oka say na na wotwe ewieye na wotwe twani na ewieye ya na ye hu se ye trace boachi is legon landlady na odi ba bonti ni ba ya wanya fe ni wanya 1 year ya o celebrate ni na se ni o kire o social media kra de na o se ye mpe baby ni enjina na ye de hu hwe ni ye be ye dia ni ba no na na kwia nsura odi ni birthday na woda
na ko hwe sika ya tugu ni so a wo hwe video na da screen ni so na wo tu mu and say me ka kire na wa Tracy mame Tracy ne mame Tracy watch mame Pierce Asnega egina chire na ne o kasa otiantia mu na den mame we nke ni so nko ni Tracy de nko mu ntam ango afedi opportunity ya wase oni Tracy aye ne baba ntine nana na edi birthday a Tracy eye o mame wotu eye sika nti se edigu abofra pe na wanya eye 1 year so na Ghana for ka se is legon landlady ebi a wonya ni sika every 3 die boy utese mpenifo ni guso omuso gu na ni woni nsema Ghana for bi eka ex president kofo eji ababontin etre se fix the country na ye kan wo social media ni ade na nyese mpenifo no mu yo omankuye pa na development ni so je eguso a ekoso na momu na yen hye ne so na yen kai se aban bi ni honu a wabesi so e beka se sa aban redie wa fix country no ankasa ono na okasa no oye ex president ndi no ondi ne hu ndi so ono kra na obesi so no otumi ye bibi poti magana etimi enya mpuntu obi na momu no se afen na Ghana enya 64 years nti mpuntu o no de ebekoso aba eguso so a eye den banti yento ya dwunye nja fix the country no okasa no ono sanso ekire mu kire se 1957 na Ghana yeji ye hu no anase yeji ye hu no that time no na Ghana population no na be 6 million this year na ye ka say no eburo anase almost 40 million Ghana population no eno no enti yen susu na yen kasa bebre enfam gu aya aban ba ko pa bia oba betina so a ye bet kasa bebre bia gu ni so fix the country ni ade no oguso a fix country ni sisia na ye population no ebi aba beka ho enti aban ni guso eye eniema video bi ejintwe ha wo social media obi no bi say na video ben eno no aboafo no kanya ese omu gusu a omu hye yen so omu gusu omu hye yen so ye pa che say ebibi fo na kopiem ewa aboafo asori dem ehwe video we embrazisia na Jesus Christ krampo ye bunachi sei wo msi ye bunachi die nanso Jesus time no atwam hwese ye nim se e communion obo achi a owie a no asanso achi a no ede aka ho eye na wotwetwam na bayo bi a ye kire se wayera ema ye kohun se wakwakowu adaye hotel room bi emu abayo ameka na semi oye student edema eye GH media school ye friend say eye Priscilla no enkofo na dodo na friend eye Kiki ni wofa ono so eba na entertainment industry na owo mu no ye friend say Prince Don ono so ede ababontia ba bekirem ekwan a eye ne wofa say eye Kiki enam so ogu ye ni na odi footage no na ewo eye CCTV camera na ebo eye hotel room ho na fe hotel ho ni na no odi footage no ababontia ye hwe video we emrasisia. All right. And now Saturday, na chese okopiem ewo YouTube ahye ho a na ye bibidi kwa Shatawale ni afe Arnold na chese omodi afe so ho no ma Shatawale kraka tira no se on pa boa 250 pesos no on fa mbu nipa bia ewo asase we so wa bra Arnold ekoka se Shatawale confused ewo nyumto ho we na video bi aba bontin chese papa bi ye unity papa bi ye unity na chese obi atage sa video we and o say ya shatter na afi Arnold last night United Showbiz eso we show video we embrasisia
na de say ye hu say anod net ho no na shatawale unity essence eye anod no omu eye ono shatawale no o se wo ni mansion bi eni wo anod wato na nkofo nso eka say after eye show we nyina nkran no ye hu anod ene shatawale so mu ji omuni ewo bebi Adepa news aha na medi mu esi ni share video ni wia na wa subscribe wa like wa comment na wa share edi amanye ye fa me mesa ma Adepa na emu ma ni kan show say wo ama no ne na wo pese wo send eye mobile money edi ba eye Ghana hanko adia eno ane tap send eno ane say obekwa eye Google Play Store na say App Store no download the tap send app no wo downloading kwa adia eno ane no obetini asani sika dodo dia edi afa ho no mo eho no yenti commission dia yenti charges dia bibia ni hu yasanso kra ema wo eye bonus kra edi tai exchange bo mo dia na download the tap send app no na pay to me send the sika fefu ho no mo ne fa ba eye Ghana men no na mo no ma min kai we say o pe baby a eye hotel la na say guest house a ho no mo no oda mattress so we say yeah wada mattress so wo oda sumie so we say yeah pillow papa na wada so no ape curtains e ho crampo no che say e shine class bibia eno a eye Nana's holiday let in guest house omo eno mo wo enyema papa ewo eye omo guest house wo no mo okodu ho no mo breakfast no so dey see serve everywhere afen so internet no ewo ho free wifi ube use sa till say wankasa ube free ho no mo akọ eno ani Nana's holiday let in guest house ube hu omo ewo eye agenta SDA ube timi afre omo telephone number na egu ase ho no mo no ananse ope ho no mo se wo booki ho no mo birthday party ti se na Tracy Buache eyeye ope so booki ho no die bibia eno ani se obekọ eye Nana's ubakọ hu omo na oni omo akasa na fe wakwakoye o program ahodo no ewo ho no mo afen so men kan cha se eye unique laser whitening omo se ombema osin aye white osin bright at shine ama usi abonti ajeso o maka se abayo anasa brantie osin ye feyie pa eno ani unique laser whitening wo Germany a obefre eye number na ekuso no wo se Germany number ebu afa UK so number esanso eka ho me do bibia se so hwe Adepa TV. We at Ghpage Global Logistics provide air freight services and air cargo shipping around the world. With our extensive network of air and ground cargo carriers, we deal directly with major airlines on a daily basis. At Ghpage Air Cargo, our door-to-door delivery service is just on time and on point. Wherever you are, we make sure we package and deliver your goods directly at your convenience. And if you're looking for an original spare part for your vehicle, equipment or machinery, Ghpage Global Logistics is your best bet. With our OME service, we ensure that we get your spare parts and equipment directly from the manufacturer, brand new, no imitations. And guess what? With Ghpage Global Logistics, it doesn't matter how small your package is, we handle it with care and deliver at your doorstep. So whatever your freight needs are, we make life easy and simple. And if you're looking for any type of car to buy from overseas, do speak to us. Visit our website at www.ghpageaircargo.com for more details, or call our hotlines today on 0246 854 520 or 0247 047 839. Ghpage Global Logistics, your #1 air cargo specialist.